Pökinyentin sensing nangken yong la tsamdi shu tarin pö gyalunye tongkya da shibju shebdu rapne chakchi le pönda ngawa nyoenda be tseba churgu tang chilunye tong nishu le daudun be tseba gu resa pupu nyi ki sangyu lerim te kunzu shugu ye. Lerim di na chinor konsikem go chum choki inchi nyendo golen namla luisim ki kange setab le langdo kalob zeve kor tang. Konsikem go chum choki do mi chir pendo le kanyi kuzi yuring tengyu turi zishin yokor ka zeve kor. Pöna pandu tsurwong ki topdan danyam ki timi gongdun Amerike gyana shung ki pörik tsola tongchen dögyur tamda nangve kor. Tevin trezo na pödun gyabgyur tsokwa sanzu nangve kor. Bende sikyon chodan shiri kalun cho ushukdo zirim chungni lobdukdan lento tado tsondu gongso nangve kor so shukuyin. Sangyu gyabaka shamla rimbasikro. Kazan chize ge rezalakbe ni pimi lanamebe uti jinor konsikem gwen chum choki sugar daram salane tato lamne inchi gyasa London ki nyendo gobe nambata leje so mitan chiktong hala zada ki thugub su chamzi nyamle nangcho korla lando kalopjeba mase kandi gongor khala ya kalinchena yubaje kalop ngoi su unzu maje konter zerim chokyon shuken ki Konsikem gwen chum chola kanyi ke tungar sungzi kanda chungmin te kandi shugab konsi choki kalin tu nintar nye kegar nyimu tabu zigi ye ke cheshu te susu samlu kercho te chagre sem shishing tuwa yona shokwa takwar kegar nyimu tabu chagre je kalin dinda pesong. Happy belated birthday. I feel each day, birthday, Yeah. morning, Indeed. you see, fresh sun coming. So each day is actually a new day, so birthday. Indeed. The important is your own mental attitude. You see, mental attitude, if you keep peaceful mind, then every morning, something like birthday morning. Tene kalop ngoi su unzu ki thongmar konsikem gwen chum choki tenga inchi tan pyo nyi wa dewa chinda yokor tang lagwar du konsi choki taja khochun peje tang mangtu ki thurab de yue simba shik yinbe thurab ni sajik ba dishi thumu ki thurab shik tang duten chöja mebe zamning shik la tungyur kongba sheko be kalop zena song. So now, today, we really need a sense of oneness of 7 billion human beings. So now, a weapon, no use. So eventually, this century should be a century of dialogue. Whenever we find some different views, and then through dialogue, try to solve mutually agreeable solution. Chosung konsikem gwen chum choki nganzu changme chi lu ki töden dedang la tonang chigi yobashi nang sim ki töden tola yang tonang gwe kwe tang dangnan shin shin lopsyo nang tu chamzi kongpe tang do mi rintang kongtor le lopti nang gwe ke kola yang kalope na song. Kalup dupe jesu nyantokpa ka jingne susu nire le duen nyerwe gopsu cewe cha jurik mangta shik tang ngui su donglen che gugu yodab teta cuishin tangzi che cho tang Rangi ki luisim kange chinda se gui min te kalup lamden shugab konsikem gui chum choki tu tatu sem ki kulo number tawa kone le duen nyer gobe kalupe na song. We have to judge according to the reality. The society, more violent sort of society. Then police also have to act according to that. But you see, you should carry with sincere motivation. Even if you use the bad survey. No. What? Bad. You see, you should keep sort of sense of compassion
about that troublemaker. You see, for the time being, you see, there is no other way to stop their violent action, so you use the stick like that. Kalup drupe jesu konskim gun chum chola tigor degbu lamne kui chunga la chamdi shubata che zerim legba chudina yobare. Yan dunta dir chinor konskim gun chum choke kui kongta kyange chungar tu chen deshi. Pimi chamtu member chinang yongne sungzi sabke shubarte chinor konskim gun chum choke tuji che shu sungtin zena yobare. Teyan dilo pimi tikzu ke kui chungar tu chen ke shungte zegwe to kachi ki sungti thola pyo ki chugyu ka ke la chen uti na batang tangna shi ge kap damin ki ne yu mina ka ne kui thunga la chamdi shu batang tangna shi phemi du de sane yong la rang rang swe swe sane ki ne bablas chi ne thunga sungji shu khang dup na yo ba re ter den chino khoskem go chom chok ke sungti na ke nam ki chesem ki ngoy la simgyu chembu thep jong she ka che sing tada kombu kan ni cho kusu setang ngang yo ba ma se do me chi pendele kuze ring cham shukto be ture jeshin yoba sungdo chochong tada neyam so ki kange the changme nyamrup ki pejön chego be kalowyan jena yoba re pena pandu churwong ki topdan danyam go be timi gongde amrike mise pena gyögyur tamda chege gyana shungki de perik chola ari shungne ari na zygyur thongchen kanggo nangyu yembe serabe na do sargo seta teshi ni kong kenyin chise dyuni ari chisi tungje kusha Mike Pompeo chogi yongkyap na yobare teya chilu ni tong chopke lor ari shungne pena pandu surwongki topdan tanyam ko be tim tembe na yobare oinkyang gyana shungne mutu ari shungke shungzap minata leje sargo pa yuko tonchamba so pyo rangkyon jongke tsu pyo ki sagu shenki kalaya gyugyu thola tamda cheshimba redu Terden kena ki leje ta mise so ari na trawang ki kone yongjugu yobashi ari mise chola ya trangden ta chise nang se chikchong gogor ari shungne buguna do nesu ditante khasa primitic zu ki pende sikyon chola jagar ki Republic TV sarkhan ne sendishube kapsu sikyon choki ari shungi kena shungla talen sebu nangwashi chungu yogor sumbatanta pyogi nedun ni kena shungla chena yuetap mebishi gimbe gyagar shungne kya pyogi nedun te kegang chimbur ngonzi nangoba mase gyagar ki sengyu gyulam khane gyakana ki sanjam shebe tanye chapdu pagbu sanjam she bögogor sona yobare. So it's time that the news media and the intellectuals should correct it first by saying it's Indo-Tibet border and show the map of whole of Tibet, not just a part of Tibet, you know. Pemi namla rogram shusin nanke ari rozo US8 ne pemi lana mebe uti chinor konsi kemgoin chumchola kui tungkarla samdishido teya ari rozo ki jingyong genjin lezab kushab John Berse choki chento konsi kemgoin chumchola ti pwata ti tena kui tungkarla ning takwane chamdi tashtele shivatan chapji gombo khani choki cheme shivatan swesen chede rawa tomi toptan sokite 공예 제메터 차례 나심바 대예 아리 미망철 하장 셈규 대바시 중요걸 소나도 초송 팅이나 아리 로촌에 뒤따도 도미 초와다 체동 다나신 점링 미마 체냠다남 열개 동래 로그램 나심바다 대벨롱 니슈하게 링네 페랑경 정타 야갈 피유체기 페미남라 벤조르게 로그램타 Pemitik zuki shenyun ta chöden rikshung ta geyi sungyop soki leshi tolaya tungyu rogram nangshin yogor ta tada togyip nyerim kyabde ki kange dugab di kablaya neyam ngongo leshi tola pemitsor rogram nangshin yoba kwena du. Yang kazan chinde dunbe tseba ge lakar nyinta dabdu kub chube tewen chozo pödön gyabgyor chogwa sanzu nangwe setana du. Teyan pödön gyabgyor chogwa sanzu nangke chozo tumi kusha Freddy Lim choki chogwa sanzu nangwe gyurim ta goimi soki kola ngudana du. Tenga chozo kub gube tuyla pödön gyabgyor chogwa na chozo tumi tesam mangbu meba ta lagdön sidön chogwa rinyi ki chozo tumi le meba re du. Tare kub chube chozo ki pödön gyabgyor chogwa na sidön chogwa changme guzab yoba mase kyun chozo tumi shibju sheduk ne 토그 냠슈 나 요걸 가장 살고 렌조 돌라 ngote na do
Talent Heaven Trezona Pedon Calcur so was Sanzo Nantobar Pimitic Zoke Pende Sikon Chota Pende Pimimachidu Sozo Namine Samdinanto Teni Kundes of War Pimitic Zoke Teven Kuzap Tenje Dawasirin Laki Teven Trezo Pedon Calcur so what Zubate Tula Pavashi Re Sungsing Kenashunki Peta Teven Hong Kong Chela Tanu Siju Zishimbater Ngazu Same Dongle Nyamtu Che Guguyoba Sonato Sargul Henso to Nyamshu Nanke Trezo Timi Duntan Peta Teven Domi Toptan Dedu Kangi Genzi Teshin Tedu Peric of West Soso Jenega Susanato Yantari Pimitikzu Shiri Lekunki Kudiwo Bende Sikyon Chota Shiri Kalencho Namni Ushuto Zirim Chungni Ki Loptu Tan Nyamtu Tato Sondu Konsona Yobatang Lerim Dina Yagata Piyu Nine Zinjo Pimit Lopta Kaki Zirim Chungni Ki Loptu Savatan Loptu Tundronke Kyo Mitang Shibjula Nyamshu Che Yobare Yandunta Dir General Conskim Gochumachoki Kui Tungar Tujen Tatu Pimitik Zoki Nangsi Kalen Kolazan Sonam Topke Choki Pene Jorvatsu Cheto Gaga Chancho Deredun Kula Sarga Nangwe Dukantang Tanashi Deredun Sane Gunzin Le Gonki Lesha Tan Junghaje Dombe Dukan Tang Churu Unjanatu Tarigi Sangyu Lerim Dizami Pökinyentine Gangsin Shuve Nire Lerim Ka Tsangma Shamla Gobe Tage Kajan Tenzo Tona Sikyu Tedun Namase Tujanaruna